دما خوش به بینرین هیجا ایرو یکی سبات 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتنی هر سرکه و هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچه جهانی ده شوار پیشکش بکن. بله پشت شرینیزی سارا که لوکراینا ج اسرائیل پیامین حکومت کیف خوش بکه دردی و سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت ام لسر شاندنا آلیکاریا لشکری اج با اوکراین ید خبتن. نتانیاهو ده هپیوینه که لگل CNN یا امریکایی ده لسر پرسا هند کارن و دفکرن که سیستما پاراستن یا کوبیا هستن بدن اوکراین ی وها گفت تقص از وی که دن الخینم. نتانیاهو بالچان سرویه که کو امریکا هن جبل خانین خواه شاندنا اوکراین او افتشتانی زمان. امریکا هن جبل خانین خواه جور شاندنا اوکراین یه از لور دتا نبیشم اسرائیل لدجی هلبرینا چکین ایرانیین کل اوکراین تیم بکار آنین تدبیران دیگره. یک جبرسین هر زیده لبندا برسوی جی ایریشا هفته داوی یا لسر اصفهانی بوم. دیریشا لسر ناونده که هلبرینا جبل خانیان او وزارت پاراستن یا ایرانی ده بالک چاند بون لسر اسرائیلی. وزیر اسرائیلی نه ایریش لخواه گرد و نجی رد کرد و ها گفت از قال اپراسیونه که طیبت ناکم هر جارا کو تقینه که لروشتات ناوین چه دبه اسرائیل تی سوش دار کرن آنجی تی نشاندان جاران ام دکن و جاران جی ام ناکن. سرک وزیر سویدی کریسترسون کسین کو قرآن دشاوتینن لهمبری وان برتک نشانده و گفت احمقین کرهاتی او جبو هزین بیانی ین لدیج سویدیان بکرهاتی بون کریسترسون جبو زلال کرنا اندامتیا ولات خواه یا ناتوی و سردانا دولتین یک بین امریکای بکه هم وقتی وی لترکیه درباری بویر شاوتاندن قرآنی ده لپرسین هاده دست بکرن. سوید دخوازه آستنگینج بو اندامتیا وان آناتوی جهولی راکه. هری داوی بو یرا شوتاندن قرآن روش زحمت ترکر. شف رژیما ترک رجب طیب اردوغان جبوویه که بکه پرگالا هلبجارتنی دست بگفان کر. حکومت سوید شید بیجه اف بویر به دستی جدرو بکاتیا. سروک وزیر سویدی اولف کریسترسون به سروک پارتیان لولات را آخوی پشتی جوینیشی درکت پیشیا کامیریان و لسر بویر داخویان یکدا. کریسترسون دا داخویان یا خود ارگانیزاتورین بویر شوتاندنا قرآنی و که احمق بکر این که خزمت جهزین بیانی را دکن بنافکر. اشارت بویه که هاته کرن که اف کس دخوازن زراره بدن سوید. سرک وزیر سویدی گفت مدیده که اکتورین بیانی حتی اکتورین دولتی جی هول ددن وان بویران با آوایی که راست زراره بده اولکاریا سویدی بکار بینن. سرک وزیر سویدی دیار کر که حکومت سویدی خباتین خواهین دیپلماتیک انجبو کم کرنا آلوزیه بدومینن. و دوی واریده سکرتری گشتی نتوین یکبوی آنتونیو گوترس را پیوندیه که تلفونی پیک آنیه. کریسترسون آنی زمان که سرلیدانا سویده یا جبو اندامتیا ناتوی گرینگ او گوت بشتی شر جهان یدویمین سوید به خطرین هری گرینگ این اولکاری را روبرویه. ده دربار ناتوی ده نرینین پارتیان جودانه. به اریکرنا سرلیدانا سویده یا جالی 28 ولات ناتوی و ام اول تربون. لدوی ام جبیر نکن که ام هین نه اندام ناتوی نه. کریسترسون هر وها دیار کر که او وی هفته بچه امریکایی و پیواجوی اندامتیا ولات خویان ناتوی گوتو بیش بکه.
حتا نها جبو اريكرنا اندامتیا سوید و فنلندای تنه ترکیه و مجارستان مانه. اف هر دو ولاتین هری زیده لناوان ناتو و تیکلین خواب بر روسیه رهینه. بسپور جید بیجن هلوستاوان ولاتان تنی خزمتا برجواندین روسیا دیگه. لآلیه دن سردوزگریا کوماریا انقرای تیکلداری شوتاندنا قرآنی یا لبر سفارتخانه ترکیه یا لسویده دست بلی پرسینه کر. ولاتین اوروپا جبو شاندنا چکان با اوکراینی یه به هفره کتنه نوا پیشبازی لی آتینا دوی وریده به خمساری تفدیگره سرکوزیر یونانستانی شوتان انگوش سوقیات لوپاردن آجبو اوکراینی رد کر او یک جی به هنجتا کو لدیجی ترکی پیوستیا وان به پاراستن هیا میتسوتاکیز گوت او به فکارا کو بانک او تفگرین بو شر رای گشتیا ترکیه جهری بکه. ددما نقاشên sewqiyeta tankên Leopard di duyên Almanya ji bo Ukraynayê dewam dikin, Yunanistanê bi hinceta Tirkiye şandina tankên navborî red kir. Serokwezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis ku di serdanaxweya Japonyayê de bisaziya çapemeniyê re hevpeyvînek kir û got em weke wesayetên zirxî desteka leşkeriya girîng didin Ukrayna lê em ê tankên Leopard du nedin. Ji ber sedemeke pir hêsan, ev tank ji bo stratêjiya me ya parastinê pir girîngin. Me her dem gotiye em dixwazin piştgiriyê bidin Ukraynayê lê ne li ser hesabê parastina xwe. Li Yunanistanê 305 tankên Leopard du û 500 jî yên Leopard yek hene. Bi vê yekê re Yunanistan welatên Ewropayên herî zêde xwedî tankên Leopard e. Rêveberiya Atîna beriya niha bi hinceta gefên Tirkiye vegerandina S-300 ên Rûsyayê bo Ukraynayê red kiribû. Serokwezîrê Yunanistanê diyar kir ku helwesta Tirkiye di nava gelek endamên NATOyê de bêhêvîbûn û nerehetî derxistiya holê û got eger hûn endamê itîfaqeke weke NATOyê ku di heman demê de itîfaqa nirxe hûn nikarin bêalî bimînin. Mitsotakis di berdewamiya axaftina xwe li ser aloziyên di navbera Tirkiye û Yunanistanê de ev tiştanî ziman. Ez jî ihtimala şerekî bi Tirkiye re nebifikarim. Lê tiştê ku ez pê ditirsim ew e ku divan çend salên dawî de polîtîkaya derveya Tirkiye ya êrîşkartir bûye. Biya min di demekî ku em li Ukraynayê bibin pêkirina hiqûqa navneteweyî re mijûlin, ev polîtîka neqûncawin. Mitsotakis diyar kir ku piraniya tiştên ku niha li aliyê Tirkiye dibînin û dibihîzin gotinên beriya hilbijartinê ne. Lê ez bifikarim ku ev hemû polîtîkaya jere wêraya giştiya Tirkiye jehrî bike. Dêrişa xwekujê ya li mizgefta li bajarê Paşawreyê Pakistanê de ji mara miriyan derket sedî her wiha piraniya kesên mirî jî polîs bûn, bêhtirî 225 kes jî birîndar bûne. Di êrişa xwekujiyê ya li mizgefta li bajarê Pîşawar ê Bakur Rojhilatê Pakistanê de ji mara miriyan derket sedî. Di teqîna ku roja duşemê pêk hat de piraniya kesên mirin polîsin. Müdürê polîsên Pîşawarê Kaşîf Atfab Abbasî got ku di teqîna El Cezîreyê de bêtirî 225 kes birîndar bûne. Mizgef di nava komplekseka ewlehiya hikûmetê de cih digire. Di encama teqînê de banê mizgeftê hilweşiya û tîmên rizgarker ji bo derxistina cenazeyan neçarman ku bermayên xirbeyan rabikin. Raya giştî pirs dikin ku êrîşkarê yelekê xwekujiyê li xwe kir çawa ketiya herêmeka dibin ewlehiya polîsan de.
سەرۆک وەزیرê Pakistanê Şehbaz Şerîf roja duşemê serdana nexweşxaneyeka li Pîşawerê kir û sozda ku wê pêngavên tund lê dijî kesên li pişt vê êrişê bêavêtin. Navenda lêkolîn û ewlekariyê ya Îslamabadê CRSS daneyên êrişên terorî sala 2022 parvekir. Li gorî vê 2022 li Pakistanê 506 êrişên terorîst pêk hatin. Di encamê de 209 jê endamên hêzên ewlekariyê û 311 jê sivîl bi giştî 61 kes hatine kuştin. 741 kes jî birîndar bûne. Piraniya êrişan li herêmên sînorê Efganistan û Pakistanê pêk hatin. Rêxistinên wekî tevgera Talîbana Pakistanê TTP, Artêşa Rizgariya Belûcistanê BLA û Daeş Xoresan ber pirsyariya piraniya van êrişan girte serxwe. 2022 êrişên terorîstiyên li Pakistanê li gorî sala berê jî ji sedî 15 zêde bûne. وزیر کاری دروی دولت یکبان آمریکای بلینکن لگل ریبری فلسطینی عباس جویا عباس جبر خمساریا جواکا ناو دولتی لسر کریارین اسرائیلی برتگ نشاندا بلینکن جگوت آمریکا لدیج خراکرنا ستاتوکویا جهین دیروکیین پیروزه. وزیر کاری دروی آمریکای آنتونی بلینکن در راوستگاه خویا داوی دیگشت دال روجلاتا ناوینده لفلسطینی بو. بلینکن لرام الله به سروک فلسطین محمود عباس رجویا. محمود عباس ددا خویانیا خویا پشتی جوینه ده خمساریا جواکان ناف دولتی یا لهمبری کریارین اسرائیلی ین آوا کرنا نشت جهن سیویلان برتکنی شانتا. عباس حکومت اسرائیل به کریارین کوچار سریا دو دولتی تک دبه و پیمانین امزکری بن پیدیکه سوجدار کرد. سروک فلسطینی جبو ناس کرنا فلسطینی و اندامتیا و یا تام دنتوین یک بویده و هاگوت. التي تعتدي عليها إسرائيل كل يوم. لدیجی هبونا گل فلسطینی دو فوروم و دادگاه ناونتوی ده هولدان وان اینج بو پاراستنا مافین خواه ین روا و پاراستنا ناونتوی گل ما بوی سدم کو اسرائیل لدیجی سوجندن و ناونتوی دوام بکه. اف پولیتیکایک یا بن پیکرنا قانونه یا. عباس دست نشان کرد که دوی کریارین یک آلیین اسرائیل ین کو پیمانین امزکری و حقوق ناونتوی بن پیدیکه به تمامی بین راوستاندن. وزیر کار دروی آمریکای بلینکن اخفتنا خود دیار کرد که لمال جواک و عبادتخانه فلسطینیان و اسرائیلیان بی اولهی و ترس هر دچه زیده دبه و هاگوت. جبر و یکی ده سری ده دوی جبو کم کرن و راوستاندنا تندیه گاف بین آویتن. ام دوی باوریه دنه که اف آسوجی دبی بگوهره. بلینکن آنی زمان که جبو هر دو آلیان دوی دموکراسیه که وکهو هبه. د ایریشا 26 چله یال کامپا کوچبران آل جنینی که دکوه باکور شریعه روژاوازه 10 فلسطینیان جیانا خوش دستابون. پشتیوه لقدسا روژاوا 7 اسرائیلی هاتن کشتن. او یک بو سدم که روشا هی آلوستر ببه. جدست بیکا ساله و د انجام ایریشن اسرائیلی لسر فلسطینیان ده جنوزاروک جدناو ده 35 کس هاتن کشتن. گرتنا کوریدورا لاچین حکومتا ایریوانی به هرس کریا کوریدور تکانا خالا گریدانا نابرا ارمنستان و قرباخیه بیتری مهکیه اف خارجی هاتیه گرتن باکو جه اداد که ریج آلی اکتیویستان و هاتیه گرتن لهمبریویه که سروک وزیر ارمنستان پاشینان جه سروک روسیه پوتین خواست که هیزن وان ین لحریمی به ارکا خرابن. کوریدورا لاچین جارک دن بوی آلوزیا ناوبرا ارمنستان و آذربایجانه. کوریدورا لاچین تکان خالا در باسبونه یاد ناوبرا قره‌باغ و ارمنستان ده. آلوزیا لکوریدور جارک دن حکومتا ایریوانی خستیه ناوا تفگره. Պետությանը վերաբերվող ընդհանրական ասելիք է,
لسر مجاره سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان پیوندیک تلفنی لگل سرک روسیا ولادیمیر پوتین پیک آنی. پاشینیان ji Putin xwest ku destwerdana rewşê bikin û dorpêça li ser korîdora Laçîn bi dawî bênin. Paşinyan behsa krîza miroviya li herêmê kir û balkişan ser girîngiya ku Rûsya ji bo derbasbûna aloziyê gavên pêwîst bavêje. Di daxuyaniya hikûmetê de hate gotin. Di vê çarçoveyê de balhatiyek kişandin ser xebatên misyona aştiyê ya Rûsyayê ya li Qerebaxê. Kremlinê jî bi daxuyaniyekê eşkere kir ku peywendiya navbera aliyan li ser daxwaza Ermenistanê pêk hatiye. Hat ragihandin ku Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov jî piştî hevdîtina Paşinyan û Putin bi hem pîşeyê xwe yê Azerî Ceyhan Bayremov re li ser mijarê axiviye. Var seher saatlarında Xankəndindən Laçin istiqamətində hərəkət etdi. Sivîlên Azerî ku xeweke çalakvanên jîngehê bi nav dikin ji 12 kanûnê ve korîdora Laçînê girtine. Çalageran diyar kirin ku bi hinceta kanên li Azerbaycanê bi awayekî neqanûnî dixebitin û zerarê didin jîngehê xwepêşandanek li derxistine. Êrîvan jî iddia dike ku ev çalakvan ji aliyê Bakoyê ve têne rêvebirin. Lê Azerbaycan van iddiayan red dike. Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, Ermenistanê di derbarê korîdora Qerebax û Laçînê de bi eşkere daxwaz ji Rûsyayê kir. Serokwezîr Paşinyan di daxuyaniya xwe ya meha borî de hêzên Rûsya yên li herêmê sûcdar kir ku erka xwe pêk nayînin. Ermenistanê jî bi hinceta ku Azerbaycan bi blokkirina korîdora Laçîn a ku di şerê sala 2020 de beşeke mezin ji Qerebaxa çiya paş degirtibû, ev mijar birên dadgeha navnetewî ya edaletê ya netewên yekbûyî. Nêzî du mehane li pero xwepêşandan û hêrsa li dijî destratê heye piştî ku Serokkomar Kastîlo li peywirê hate girtin, gelê Peroyê dest bi xwepêşandanan kir tevê hemû bangên hikûmeta nû gel dawî li xwepêşandanan neanî herî dawî Kongreyê biryar da ku helbijartina pêşwext pêkwere. Serokkomar Pedro Castillo di heftê kanûna 2022 de ji aliyê Kongreyê ji peywirê hate girtin û piştre hatibû girtin. Piştî girtina Castillo gelê Peroyê dest bi çalekî û xwepêşandanan kir. Divan çalekiyan de herî kêm 6 xwepêşandêr hatibûn kuştin. Ji ber van çalekiyên dîroka helbijartinê ya di 24 Nîsana 2024 de hate guhertin. Kongreyê biryar da ku helbijartina îsal di meha cotmehê de were kirin. Gelê Peroyê dixwestin ku û digotin bila helbijartinin zûtir pêk were Castillo were berdan û dîna Balotra ya ku li şona Castillo hatiye peyberdîdarkirin jî îstifa bike. Yek ji daxwazên gelên Peroyê ew bû ku bila distûreke nû were amade kirin û pêşkêşiya referandumê were kirin. Tevî vê yekê jî doh li Pero careke din di navbera xwepêşandêr û polîsan de pevçûnên dijwar rûdan. Luego se dará lectura al proyecto de resolución del Peru's Congress voted to oust President Pedro Castillo in the ongoing clashes between protesters and police in Peru over its political crisis killed at least one person over the weekend and saw others hospitalized in Lima. Protesters demanding the resignation of President Dina Boluarte are seen here. The fatality بله هفت سالن ل تونسیه روشا آورته هیه دیار اف روش و دوام بکه به بریارنامه سرکوماریه روشا آورته حتی داویا سال 2023 هات دریش کرن. روشا آورته اکو پشتی ایریشین بومبئی ین سال 2015 ل تونسی هات بو اعلان کرن حتی داویا سال 2023 هاتیه دریش کرن. هری داوی ل تونسی روشا آورته جه آلی سرکومار قیس سید و د سه کانونا 2022 ده حتی سویه که چلیا 2023 هات بو دریش کرن. پشتی ایریشا بومبئی کو ده 24 مجدار 2015 ده لسر کولانا محمد حمس یا لدشی یکنیم پاراستنا سرکوماریه هات بو کرن جبو مهکی لولات روشا آورته هات بو راگهاندن.
پشتره روشا آورته گله جاران هات بو دریش کرن لگوری روشا آورته وزارت کارین هندرین او یکنین اولکاری دکارن جوین او درکاتنا کولانان قد خبکن هر وها بی دستور دادگاه دکاره لی گرین پیک بینه او چاپمنیجی کنترول بکن. نوچین مبداوی بون هر شاد بختار بن.